namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, of course, namhlanje ta khe continue na beef leyi nga kona between Lekker Stylist na Papa Rhulani manager loko nga Philani. So gene ka part 2 la Philani nga fika nta live din'wana dikulukumba ngopfu da 53 minutes and 29 seconds. A kha rhunga Lekker Stylist, imagine the whole 53 minutes. So if I'm gonna save on a video lenta vekela link ka top comment. Yeah, so ta khe continue of course. Yeah, so after that live if you can wanna Lekker Stylist afika a hlamula. Yeah, as you can see fika tsala that post kwala afika tsala ko by the way I say deleting post le ko kwani la le ka Master Xitsonga and so unbo one bus screenshot ko kota ku va na sequence ya kahle. Yeah, so fika hi vona fika tsala ko la ku humesa nghoma ku ndlela vona mali ya ti Bistom to pfula Good Friday. Yeah, Lekker Stylist loko va hume nghoma leyi xona xi nga kunguhateni fe xi humesa as I've already shown ka part 1 yo ya leyi nga ku yimbeleni Papa Rhulani kwala xi ri xi endlela ku ri va kota ku xa ti Bistom xi le ta ro ani va ti rhandza ngopfu Bistom leti. Se vuriwa mademoni i njhani loyi siduma nga bantu kasi ku vuriwa Philani very siduma nga bantu ani a kha rhunga Lekker Stylist as I've said ka part 2. Yeah, loko hi nta kwalani hi tlhe hi fike hi vona Lekker Stylist a fika a tsala another post kwalani a fika tsala ku money controller Salani hi remote ke Salani the producer of course ako he forza Salani rhwaba i nga humesi vena hi Easter va ta performa hi yaliya as you can see leswi Lekker Stylist a nga va kombisa swona ku a ti deletiwi tinghoma leti nga kona a swi rabarabiwi va ta performa hi the same song ya le avuxeni xigazeni as you can see kombisa ku hayi nyimpi leyi kulukumba ngopfu leyi. Yeah, and then loko hi endla ka this post fike hi vona Salani the producer fika a responda to this matter fike hi vona fika tsala ku he Lekker komba mazaya remote kan'we nyana. Papa Rhulani yi humesa hit liya hi nga na va swa kumbe mi ta vuya hi ta endla yin'wana u vutisa Papa Rhulani ku a humesa that track na leyi nga kona liya yi nga feature hi va swa na as you can see. So fike hi pfulela ka ti-comments laha fike hi vona Lekker Stylist tlha fika a responda kambe leyi i fika tsala Lekker Stylist a ku musi page lero remote yi khome hi o vula ku remote yi khome hina ni Philani na maswa ku page lera Papa Rhulani rani hina ni Philani mi nga hemberiwi that page ku rana na Philani. So i tlha kombisa ku yi ta commenta yi ku twa na mina u ni vulavula na manager so o rhunga of course i loko rhungeni ka yena ka Philani ku la Philani yi nga ta tlha fika tsala laniwa a responda hi page lera ku hayi wa ta vulavula na manager ku ri ke ni yena Philani nga ku tsaleni ka the same thing as you can see. Yeah, un'wana nga fika ku this is a marketing strategy but this is not a marketing strategy guys. Philani na Lekker Stylist i vanhu lava ka va nga ri kumanini mara beni lexi nga ta xi vula ni nga ku since now se va le ku trendeni swinene I think swi nga vheta swi va swi ri best va vheta va humesa this track once ku hi sayiti ra mina leswi ni swi vonisaka swona a swi vuli ku ni correct mara no vula ku Afrika va vheta va ri humesa once riya Lekker Stylist a nga lava ku ri humesa because sweswi va le ku trendeni a swi ta vheta swi va tirhela. Yeah, loko ra mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe. Yeah, ka ha na part leyi taka of course ku ta kha ku landzela part 4 ya to suka Lavanyana wochina wasa Lavanyana wagufana naga Lavanyana wochina wasari Lavanyana wagufana na you Lavanyana wochina wasa Lavanyana wagufana na mi Yo 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 Hey yo yo oh wow Hey yo yo yo